Ramai belum. Pagi ni we are checking out. Dan right after this kita nak masuk ke theme park. Right now we are waiting for the luggage trolley untuk sampai dan bawa barang-barang turun ke bawah. Walaupun satu malam, tengok banyaknya barang. Cincang. Check out? Check out. Yeah. Are you driving, sir? Yeah. Driving, huh? Aja. Sejuk gila. No, tekan lock, unlock. Okay, let's go to the theme park. So while waiting for the car to heat up sikit kan, sebab aku rasa terlalu sejuk untuk aku gerakkan kereta ni. Let's look at the temperatures dekat Genting Highlands sekarang. Right now is around 17 Celsius. Basically kita buka aircon yang paling kuat tu kan. Paling kuat berapa? 16. Paling kuat 16 kan. So drop 17 Celsius. So memang sejuk gila. Dan suasana sekarang ni berkabus. Kereta yang selang 4 kereta pada aku pun dah nampak blurry lah sebabkan kabus. Okay, sekarang ni kita nak pergi ke Genting Theme Park. The earlier plan nak pergi dengan shuttle, tapi bila kirakan kos, it is better that we drive and park dekat open air area kat situ. I think that would be something more interesting lah to experience. Okay, kita tunggu sekejap kereta heat up baru kita gerak. Tadi kita tunjuk where from? Okay, we are here at the top floor of the parking. Sekarang ni kita nak jalan masuk ke dalam the Grand Skyward. Aku tak pasti apa nama dia. But we are walking inside. Sejuk ke? Ya. Pakai sweater. Yay! Welcome! Okay, we start the adventures with a face painting untuk orchid. We are now dalam 30 minutes waiting time punya permainan. It's a Space Defender. Not attack. You're a space defender. Nah, kalau We are currently still waiting for our turn. I think the next session will be our turn lah. Tak lama lagi. Sekarang dah pukul 1 suku. Maknanya kita dah tunggu dekat 40 minit dekat sini. 43 minit. 43 minit. Ish. Aku pun dah tukarkan the camera from the bigger camera ke kamera yang lebih kecil supaya senang aku nak bawa lah. Masa sampai tadi, actually kami agak clueless lah. We don't know that we can actually install an app and do a virtual queue. Already wasted few minutes untuk install daftar dekat apps. Dan kemudian baru buat virtual queue for the next game. Game ni kami tak book, so we have to walk in and have to wait. Wasted time kat situ lah. But it's okay. Lesson learned. Lepas je tadi tu, wife aku terus buat book on the apps. So that lepas ni boleh terus masuk the virtual queue. Today. Now feel free to take a video of the alien invasion of 2016. Max, you're coming, Max. Golden, we're having a Golden, Max. Move it. Alright, good to go. Wow. Macam terbang kan? Macam boleh. Super cool. Get it in.
Pening kepala. Okay, right now we are waiting for the third ride, Aircon Adventure. We are currently waiting for my wife dengan Noah. Dia pergi main this. So sebabkan Orchid tak nak join, so aku temankan dia lah dekat sini. Tadi kami baru je main Aircon Adventures kat belakang tu. Laju. Laju dan Orchid sangat berani. Walaupun dia menangis sikit, tapi dia sangat berani, okay? And I'm very proud of her for being brave. Okay, so kejap lagi, tak tahu sempat lagi tak berapa lagi permainan kita boleh main. But we're going to play some more games lagi masih buka theme park ni. And I think theme park ni pun tutup pukul 6 I think. So sempatlah aku rasa dalam 2-3 games lagi kan. Cuaca sekarang ni kabus sangatlah. Yeah, we got 2 more hours. Kabus sangatlah tebal. Kalau korang tengok belakang aku tak nampak apa. You see, you cannot see anything at the back there. And it's quite heavy fog lah. But apa pun, still enjoyable. Suasana masih sejuk. You know, alhamdulillah lah tak adalah hujan yang begitu lebat. Bawa anak-anak jadi kenalah mainan anak-anak juga. Baru fair kan. Main layan dengan dia lah. Apa kata tolong ke? Now you can proceed to exit. You can proceed to exit. Boleh bangun untuk ke exit. Stand up and Ready, 1, 2, 3. Nampak muka macam tu no? Senyum. 1, 2, 3. Okay, I think this is the last attraction yang kita akan masuk lah. Jom. Okay, untuk ride kali ni kita kena pakai cermin mata 3D. Made it. Anyone on the street. Hometown. Up and hurry. Those Right, soldiers kita kena in pakai. January. We think we saw Caesar head into the warehouse. We are. Shh, quiet. Oh. I am you. Caesar hopes apes. Alright, it was a fun ride. Agak okey, sejuk je. So basically we are almost complete semua ride yang ada kat sini. Sekarang ni turn aku pula untuk teman Noh. Kami kat dalam bootcamp training. So it's a laluan berhalangan. So we have to go through this space. Kemudian turun melalui that. Tapi sekarang ni traffic jam sikit. Jadi we take it slow.
And right now dah pukul 6 lebih sebenarnya. Memang almost dapat cover all the park yang ada kat sini lah. So right now we are going back to the indoor park. Let's see what we can do there. And then, atau maybe kita akan bergerak perlahan-lahan balik ke Kuala Lumpur. Dan macam biasa, cukai. Elia ni lah, jom. Right, I think it's time to get out. Hey, not yet. Boleh. I come in peace. Seriously, right now aku dah tak rasa kaki. Sebab lah parking kereta tak adalah jauh sangat. Let's get back to Kuala Lumpur. Baduk break. So, right now kita dah halfway lah turun ke Kuala Lumpur. Alhamdulillah, cuaca pun bekerjasama dengan kita hari ni. Dan everything end well lah untuk trip Genting Highland kali ni. Bestnya trip kali ni because this is the first time kita masuk, so it really excite each of us lah. Kan? Tak pernah lagi masuk, so the first impression tu we had fun. Okay, kejap aku nak drive dulu, nak fokus on driving. Kejap lagi kita sambung because we have one more hotels to check in dekat Kuala Lumpur. Aku rasa dalam 15 km je dari sini nak ke hotel yang terakhir untuk trip kali ni. Akan menjadi trip yang agak lama. Probably will take around setengah jam atau sejam. Oh, ramai je. Sampai je dekat KL, kita check in dah. And I decide I'm not going to show the hotel tonight. I'm going to do it tomorrow. Tapi malam ni kita akan makan dekat Mi Tarik Jalan Sultan. The usual place untuk kami datang makan dekat KL ni. Kami sampai KL tadi dalam keadaan yang sudah agak gelap lah. Malam pukul 8 lebih lah kami sampai. Badan sangatlah letih. Budak-budak pun tidur je dalam kereta all the way sampai ke KL. Sampai pula ke KL, jalan Bukit Bintang ditutup. Jadi agak sesak nak datang atau keluar masuk daripada KL. There's nothing much we can do sebab hotel yang kami book tu is also at the center of Kuala Lumpur. And now kami tukar Grab untuk datang ke sini. Dan I think I'm going to conclude the vlog untuk hari ni dekat sini. Kita tunggu makanan sampai dulu. Bila awak nak cuci muka? Sekejap lagi. Suka sangat ke dengan muka macam tu? Mi Tarik Noh dah sampai. Sate kambing. Okey punya dia salah hantar. So dapat mi tarik kosong je. So tinggal aku punya nasi goreng. Dah habis makan dekat Mi Tarik. So sekarang ni kami tengah tunggu Grab. Nasib lah dapat Grab untuk balik. Kalau tak, maybe aku akan ajak dia orang jalan kaki balik. Balik hotel. Tomorrow is another day, tapi mungkin just kami akan santai-santai berehat kat hotel. Budak-budak ni katanya nak mandi kolam. Kita tengoklah bangun ke tak pagi besok. Kalau lambat bangun, harapan lah nak pergi kolam. I think that's it for today's vlog. It's quite adventurous for us, especially it was our first time. Jadi, I think that's it. Thank you everyone for watching. See you guys in
upcoming vlogs. Terabu. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi.